O ngini aintindihan da ka. Kasi, wari, niyang may pagsalita ka takeng messenger, ne? Sabi ko, pwede kong kutang kaya ka nung bakit biyasa kang magkapampangan, di ba? Tapos sabi mo ka na ako, actually, pinitan sinulat ko yan, may man dapat kukutang yan, amon, eh. Aintindihan ko nung nanuyay ang punto mo ka rin. Na atyuta mo kening labwad kapampangan, atyuta mo Pampanga. Bakit pagtakanda ka nung ikabiyasa kang magkapampangan samantalang atyo ka keti? Dapat itang kabaligtaran, yang abnormal, itang kabaligtaran, nung yung kapampangan na atyo keni kim Pampanga, beba na yung sarili na para mag-adjust ya, ketang ebyasang magkapampangan, o retang kapampangan, nakapampangan la, pero managalog la, or maningles la. Totoo yata. Uling, ingkarelang panlalawe, aliwa itang tuned ang etnisidad bilang kapampangan, no na itang parameters, itang point of view, dareng colonialist na we adjust to our colonial masters. O itang burimon sabihan, Ken. Oning, Oo. kadalasan alya masala. Kasi embedded Totoo, niya. anti mo, manibanan din, pakiramdaman da ka ba, maging masala ka na. Alya masala kung man ita, sigurado nung masala niya ka rin kaya katamong kasabi, ka rin kaya katamong makiramdam kaya katamo. Ako, ditak-ditak ka rin niya pa mo sasala itan sasabihan mo. Kasi maka-embed niya mo rin kaya ka na akong isip, itang makanya na panlalawe. Ita pening paman ng kolonyal. Kaya lang magaling rin kolonyalista kanita. Totoo. Kasi, bala mo tayakot na nga nung nino tamo. King palagi ko, problema ya talaga ita. Tinanggap da na nung sinabi na kayong Espanyola yung labing nga naman siglo. Itabalo na, alatang ebidensya, maranano yung lipunan kanita. Ditak-ditak lang mo rin ebidensya kanita. Balo tamo, fragmented yung lipunan kanita, ating Muslim, malamang ating Ali-Muslim. Alatang ebidensya na cohesive yung lipunan kanita. Ero po rin sabihan, importante ita siguro, ero sasabihan na alang sariling identity yung kapampangan, kanita pa, siyempre, ating tang sariling salita, ni so puri sabihan talagang aliway yung kapampangan kitang Tagalog, Okay. Aliway yung puntoro, yung puntoro, nung nanolaking maging simbolo, itang diskurso tungkol king kapampangan, maliba dyan karing Espanyol, aliway itang mismong pamagkapampangan. Okay. Ditang simbolo, ditang markers, ditang parameters, amo. Naning kapampangan, deni ring manibat king Oksidente. Pero, ali naman, ala na kamang bala mo itang purist. Itang or kapampangan. Kasi ngayon medyo magugulo ko isip Kasi dakal ko babasa, dakal debate, potang may pagsalita tungkol keng etnisidad, king pangakapampangan, etc. Atin kong encounter na burida itang magbalik itang puro. Itang ilele mo ang detang influences, na aliwa naman yung sasabihan mo ita. Atin mo naman detang bala mo supremacist, itang ala ng aliwang supremong kultura o race o etnisidad karela no nemo rin kapampangan. Encounter mo retang paglalaweng areta. Wow. So, nanong lawe mo kareta? Ali, kasi, nung essentialize tayo yung kulturang kapampangan, eta mabiye. Uling, etayala ko yung pamanong kolonyal. Okay. Ang pong etaya, nung realistic tamo talaga, kailangan tayong tanggapan na ati tamo king bansang Pilipinas, na ating gobyerno king Manila, adyang itaya buring adyang atin yung sariling imperialista agenda timoy Manila. Dapat magkaita mo, dapat ing resistance tamo king influensya na ning luwal. Kana ako, alya dapat frontal. Okay. Alya dapat
diretso. Kasi, nung tuturan tayo itang manibat king lual, lalo na tayo kalingwan ing kirata mong kilubo. Kaya king okay. palagay ko, balo tayo karingaliwang lugar king mundo ita. Nung matagal study tungkol karing makanyan bagik ng Afrika, nung tuturan tayo itang manibat king lual, itang banta, o itang peligro manibat The king threat, lual, king the threat, kultura. oo. Outward focus ta pa rin. Oho. Imbes na magtutok tamo king sarili tamo, pasikanan tayo ang sarili To tamo, strengthen. patibayan tayo ang Okay. sariling tamo. Oo. Okay, I kasi, get it. Yan makanyan, pati king kiraming larangan na ning kalamidad na kanarong punto de vista, mas masagling pasikanan ning sa ing sarili mo, nanong atin kay atsukera, king pamagbawas o pamagkontra king External. external. Okay. Kasi nung nano atsukera, Exactly. detang root causes na ring problema. Nung manibat laking aliwang lugar king mundo, nung manibat laking Manila, makasakit tamo. Sayang niya yung energy tamo, pati bayan tayo ang sarili Wow, tamo. bala mo yung sasabihan mo kanya nung okay mo, managalog ka, tanay, itang internal. Yung internal, yun yung decisive. Iyapin mapagpasya ang Wow. internal. Kanya yun ang palalakasin mo more than yung paglaban mo sa mga factors na external. Yan yung palagay ko. Bukod sabihin na Okay. itala din ang pansin ring Of external course. factors. Oo, Na eh. oo. O na yung kanaro, mas masagli, ipatibe, nanong ati kirata mo. Oo. Uling atilo kirata mo. Oo, yes, Itang kirata mong pamanana, itang kulitan ng kirata mo. within our control rather than those outside our control. Pero it does not mean na hindi natin pakikitunguhan. Weapon. Pakikitunguhan natin pero by strengthening first Totoo. yung internal na meron tayo. Totoo. I do understand that very, Ati mo, very kitang clearly. king Manila, king Philippine Studies, ne. Matas lang lawe, king Kapampangan, ustong kulitan ng pisasabihan. Kasi ikida, king kilub na rin nga duwang dekada, ne. Kadagol na ning progress na ning kulitan, ne. In terms of academic understanding, in Yes. terms of Oo. literacy. Compared king baybayin, no. Matas ng laway king Kapampangan ustong maranyan, no. Ding promotor na ning baybayin king Manila. Matas ng laway king Kapampangan, no. Uling king kulitan, tinutok taya yung sarili tamo. Okay. Kasi lalo na nung tutok tamo, yan, wala akong problema karing Tagalog na eh. Wow. Manyulat ko Filipino, wala akong problema talaga. Tsaka king marunong ka rin Filipino. magtagalog, di ba? Oo. Walang problema sa akin yung Tagalog talaga. Kung kailangan sumulat Tagalog, Filipino, walang problema sa akin. Kaya lang, yan, ustong Kapampangan yung pisasabihan, in-war talaga ya dapat yung kaya. Punto na ibisa, Yeah, Kaya of yun course. eh, ibig sabihin na- Yapin yung punto de vista mo. Oo, okay. kasi yaro yung kaya ko naman kay buring hegemonika pamamatsyon Well, I O was going universal. to say that also a while ago. So- Because that is also another form of, bala mo, hegemony, di ba? Ay, inkanarong punto de vista, pluralistic ya, Okay. hybrid, alia essentialist, alia nativist, Aliyah purists. alia purist, Oo. o nativist, nung buri sabihan nita na balikan tayo itang pre-colonial na Okay, yes. Nativist, you call that. nativist. Yan. Oo. So, antimo ating king Latin America ating sikat researchers ingawisan dakit ang maranya na perspektibo pluriverse. So atin balamong global na perspective. O na king kilub na ning global ating diversity. O na yung diversity may alako king mabilog larawan, no? Bala mo, yung gamitan ko king disaster studies nini, archipelagic yung setting, no?
So, anti mo, ati kang ali-aliwaling isla. Atin ang sariling distinct identity. Oning identity ay ni, hybrid ya, uling maradugtong ya yung isla ita, karingaliwang isla. Ating pamanat, manibat karingaliwang isla, may connect ya. Influences outside that island. Pamanang kolonyal, uling pamanang pre-colonial din, eh. Exactly. Atin tang Sanskrit word king kapampangan o inchik manibat laking Yes. karing trade routes sa mo bayo lapad dinatang ng Espanyol Oo. so bala mo archipelagic Oo. so atin archipelago ing buo o nang king kilub na ning archipelago ating aliwaliwang isla atin ang sariling identity atin ang sariling kabiasnan o nang connected laking karing aliwaliwang Metong at metong. king kasalisayan ang pong king geograpya nini. So, time and space yung maglalako dyan. Yeah, okay. Kulang kata oras. We have exceeded the time. We're supposed to be talking Wapit only eh. for 20 Madaldal minutes. ko But kasi. 40 minutes. Madaldal ko kasi. May doble na. Pero, anak ko kasing kaburi kaya sasabihan mo, sana mas makaba pa yung oras ka.